Dobar dan. Dobar dan. Karolinu Novoselec Karakaš tražimo. Evo. Mama! Dobar dan, Medija. Mi smo vama nešto dovezli, čestitamo. Osvojili ste biciklu, igrali ste nagradnu igru 28. lipnja na Baranja Mediji. Ja sam već i zaboravila. I zaboravili ste? Jesam. Eto, teško smo vas našli, dovezli smo vam biciklu. Puno hvala.